mio atwara mono na bangi bachokera bangi baringo karamu atwambiria neuma president wetu agitumaira inyege sheria ria katiba obao no etu chokera kaire president yo kila mtu no etu ngurwe Kenya ndigurwe Kenya na atu a Kenya kole mu Uganda ugwe kole mu Tanzania president ndigurwe Kenya na irethwa no muthurire kana to muthurire no mwendete kana to mwendete no mwendete na ndi no mumenete kana no mumenete na ndi mwendete no we president wetu twinde no we president wetu twinde no tikyo tumbo chinji au na agitumaira sheria ria kira tumba guchinje tiga gukabanga tu change 2027 ya 2027 tumbo chinje rieto la Kenya Kenya ati we president wa Kenya alafu tutanze uruye tuli thai tumite nyaska tumite nyari rieto ringi atwa Kenya wa miaga story za jabu nande agitumaira inyere igisheria ikatiba na sheria ingi cia Kenya nonto katiba yuga atiri the president will the approval of parliament shall appoint no kuona kou element ya sheria hiyo kuga atia president uge wiko nominate parliament niyo yetethithirie iria itagwa vetting na nyatete parliament on the national assembly ya senate tithairwereo etebete libathithirie vetting ya bathithirie vetting na ndi ya kurukia bena kira gikwendekana ngugine iu batari ba kurukia gutaro kwao riu president iria appointa ko mwankira au turi thai ka nominated gatarite antu baria kwenda batuika minister thirikari newe mbunge no mwanka yetikirie mbunge riu yetikirie ombo batara mbunge karega yo muchokia riko kairi na inyo mbunge ti ombo tara hari no marieto jo no president umba kugitate kumiretera akabera inkwenda gutara antu baba tuika minister bathirikari nene mbunge geta abekera gichunkine abachunka abathikiria abeta nya interview babeta nya interview bakaboria biuria bibingi baigwe kuma una ndi bakandika report bale na kira gikwendekana kana batena kyo kethora bena kira gikwendekana bakorokia gutaro kwao riu iro president omba kuthithia appointment kutha ikira thithitie nomination na nomination yo either subject to approval ya National Assembly. Nomination na kimero kwendekithia kendekithia batuika na no uge ka batarite batuika minister thirikari-ini yawe lakini nandi barikia gukoro kwa imbunge nandi irio akagitate akabata riu nandi iria akaba appoint irio bagatuika minister na nyiro no mwanka bekirwe Kenya Gazette ko president kiumia kithiru kuri ntuko ya Jumatano na atarire antu 10 bara kwenda batuika waziri kiri thirikari yawe nene na antu bau ibang'ana antu bau ni 10 itabao kwina muntu gwitwa John Badi ni chairman wa kama kia ODM ataro gutuika national treasury ko muntu uyu akaja gukora ku imbunge no kethirwa arungamirite mbi no kethirwa arungamirite kigina gia Kenya iri onthe kwina muntu ugwitwa no Kipchumba Murkomen Onesmus no ataro gutuika wa mantu jantu babethi ire gwitwa creative economy kana kurira ume bokinande na mantu ja michezo kwina muntu no gwitwa Wycliffe Ambetsa Oparanya ataro no gutuika cooperative na small na medium enterprises na kwina gender culture arts na heritage chiatarirwa muntu gwitwa Stella Soy Langat tourism na wildlife mantu ja mantu ja ye utalii na nyomoche kithaka nacio ciathurirwa muntu gwitwa ate Rebecca Miano korirwa Rebecca Miano na ara kuthurwa kinya agutarwa eja gutuika attorney general lakini bobu twagitire ate
mutombikirire gwacoka gwatuika ijeka kinywate kwenda ngugiu wakiri kinya bauga muntu tutikuona tutikuigua jeka ang'ani gutuika wai wakiri ndio lakini bakauga atina kwina kwina wakiri uria tukumenya mwanya jwa next na nini ndio bagire menya nyana gate na experience na practice nyingi mantu jo wakiri muno menya no thomera no tunakurukite no thome gintu no kethiro tena iba ginya bathikiria bakaigua no withiro inyo thomerete ondaktari lakini utaitangu gicibitari utatirita muntu no uthiririe na weta shughuli ingi wathiririe na weta shughuli ingi weta biashara ene cia kwinya ntu batemenya no thomerete ondaktari na ndukeja kuthurwo tuika munene wa mandaktari antu no bakire u bakauga atiri atirita bao na igwo bwirite o batonge na ndi ni wakiri baugira go batakuona Elias Muraga menya thome angira nduithi deputy speaker ande ora ndagitari iyo mainda gitari ende idara ora gutibu ari assembly ari deputy speaker wodi kana hospitali bas igo karau muno kona ndi bukureta buna arejere kuthurwa na ndi wa mantu ja utalii na nyomoche kithaka no mtu gwitwa Opiyo Wandayi Opiyo Wandayi nwe withairwo ari mutongeria ruterero bara ni bakaimbungene ire inene na tari kinyweja gutuika minister wa mantu jegie stima na petroli wejo kethira kwina kinya Justin Bidan Muturi no rare attorney general na ndathuri gutuika minister of public service minister wa utungata bwa mwingi Moses Kuria kwina investment trade and industry mantu ja ibanda na biashara na no yathuriro muntu gwitwa Salim Mvurya onyona arare okere bara bakuru kwina mining na blue economy deputy party leader wa kiama kia ODM Hassan Joho kinywa gitate anenkerwa gitikiu kinya opara nyora tugire no cooperative na SME small and medium enterprise kinywa no deputy party leader ongio kiama kia ODM bau bangana ni 10 bacoke na ndi baringaniri ne 10 bara athurite kiumia kiria kingi kenda beta vetting ire ya parliament 10 bau bathuri kiumia kiria kingi na bau bao mwana wetu mutana wa Meru Professor Kithure Kindiki athurwa ministry achokwa ministry na ataro gucoka ministry ni ire ari eokaria na mantu jandene anthiguru nawe Debra Mulongo Barasa athurwa gutuika minister aritwate Debra Mulongo Barasa thoma ya Mumiru urenda mwita murongo atukamona gwatende bejete ngugine murume kamone ya murongo na tia bitanya wera utata nyashi nyonyi ya bishi alingati bakanisa Katoliki wethera gintu betawe iyo bakaumo no bumenya uchiara gwabu no mwako batibyo kendo gitata na ndi murume awaziri baruto bakweja na wiya bakaumo kana like tota ali murume atuba kanyari tangu kile tukauga na ndethero imurongo imwaliama kana inju akaruru kangaia na ndi kwina kinya mtu gwitwa Aden Bare Duale uambite kuthurwa acoketwe ministry nere ari orangiri kana defense wacoka wakara president auga gucokera kairi agwicokera akuthugania kairi kamuikie ministry ne amantu jegie yera na intobira bituthiurukite na mitu nawe ministry ya mantu jegie barabara na ogendi na waki thirikari ne yanenkerwa Davis Chirchir no twere ari minister mantu jegie stima na petroli na ministry we defense yorangiri yanenkerwa Soipantuya no twere no ari minister wa mantu jegie mitu na inera na into bingi bira bituthiurukite ministry ya roje neo na ministry ya mantu jegie roje no theru
nio yanenkerwa mutana Kinywe wa Meru mutano gwitwa Eric Muga ubu noe aumite kaunti ya Meru. Professor Kithure Kindiki aumite kaunti ya Tharaka Nithi. Ministry ya kithomo noe yanenkerwa muntu gwitwa Julius Mikosi. Ministry ya mantu jaigie miunda nio na mantu jaigie nyomba na inyokuria bwa tauni nio yanenkerwa muntu gwitwa Alice Wahome. No ministry ari kinyethirwa akithurwa Ruto agukuruka uria athuri ari minister mantu jaigie ruji beja guchinjanwa kairi. Gucoke ministry ya urimi yu netureri stronghold ya Meru tugwatirite kuma igita ria Uhuru aria munya Ruto agukuruka urio yanenkerwa Mithika Linturi Nandi. Stronghold yetu niretire na Dr. Andrew Karanja Muya. No ministry ya mantu jaigie information communication na digital economy yu twetara mantu ja ukinyaniri bwa gutumira ate ume bwa kiriu yu nio Dr. Margaret Ndungu. Bau bande bonthe 20 bakojura barabetite vetting bunge nuntu bageta bonthe. Kuyo cabinet secretary otigirwo witagwa Musalia Mudavadi. Musalia alisalia na nuntu Musalia alisalia bau batera ojura 21 kuri itebieri bitigere kimwe kia Attorney General kingi gia CS o mantu ja East African Community na ASAL ari densemi ari areas ko muntu uo ngwataniro ya nthiguru cha East Africa na guntu kwa ntheire ya njumu guku Kenya kiu gite kia waziri gitigere na kingi kia Attorney General abathithora na waziri 22 babwirite kwithura be 22 no kona uria kabangite thirikari ti 22 ti babwirite kwithura bakanyira 14 bakaingira 22 not less than 14 and not more than 22. Lakini no menya no uthure 14 15 16 17 18 19 20 21 22 no uthure bau mwanka 22. Lakini nandi ukona uria bangite thirikari ewe keja kwithura kara bangite endere na 21 mantu ja East African Communities arenge maji ari jarende nenkanirwa muno na aria kwai kwa foreign affairs au Musalia Mudavadi ari kethirwa ne asol ne wari densemi ari areas ikanenkanirwa mbuga na kwai kwa land na abane muntu uo land akanenkerwa kana wa irrigation akanenkerwa okira kwa karathirwa samwe kethirwa iri department kiri ministry. Lakini ukona ametigite ati menenkanirite na ati changetie department yu omba kwithirwa bangite akongera muntu na inkwenda gwitikia president kara atigarite antu bau kenda bara bakaringa gituma muno baingwa kanywa na turiku na twanya tu twatigara kou Meru ikeja kwithirwa bakwenda gite no kimwau no kona aruge barambirie kwambiria kuthiuruka bukiga karagia bukinyonyagia itunenkerwa inji itunenkerwa turatunyirwo kinya ainji itunenkerwa na ndege oita ai bugekira ni u ndona nkoru na twina ba Dr. Muthomithia Nkolu na wakili bara twina bo baingi ndu kiu gitigi kwenda ikia munene watho kokirenda muntu ibwa baingi kinye bagategerwo baingi Muthomithia Nkolu nkugwinya jenzi bakiugana nenkerwe na kwina bangi ba baingi na bamukinya ne antu ba bethi muno no uginya konenkere jenzi ukayukia muntu umwithi ukamunenkanĩria wabunka akaigua akiri wina akiri ni uageta gutwika Attorney General oni ndingirua Muthomithia Nkolu na kubwira mwire jwa jenzi mathugani ija ukata cross menya no ura atithirwe papete thirikari ura akera president amura and Mr. President, I want to tell you this is a scorpion on the back of a frog and the nature of a scorpion aki wetwika otiende Amolo na kwenda kunenkerwa kuma kiri ODM mena ikuyo kuratwika inya Kalonzo na kwirwa na jukikyo Kalonzo no muntu is an has been imuntu baska mono in the past glory
oria umurume abori binyinda ali vice president of Kibaki aliga teka karika ubonenkera du Kibaki nyanorere du Kibaki norere manya constructica no mwanka botore in the realities of the moment ndio no vice president meya ugeto kethera mukuru wake kuira renda arenda kainda athithagia no thayo tendaka kethera no eta kilomita 40 na maguru harire orenda kathayo wi mukuru nyemwe gwita ithina nya kumara au menyomba ithina ko past glory muga utanyowari aguma tubajenzi ukora bomba kunengera kanyaku kai twiri menya ituye bauga jenzi bakuga wera wakinenka uri mwana munini wena experience fulani wekirera uri Mombasa na jenzi barabara no kana ukikaukia bainakyo auria bigo twiraga tukwenda ibuka na yeteke na mwana wa tabeto kumashukuru okumashukuru angira njweti urenda experience tukaoza experience na batine kwa kanya akuruta kwireba kwa experience nuko jenzi bama kunenka itakite giteja kia attorney general kiu gite kwenda jenzi kwa yauma nonto bwa nonto ugugo munene watho igwa ukwatha thirikari kirira mantu jeje sheria kuko kona igikwenda ka experience kareo igije tubigikuwa gite kwenda muntu mukuru ukia vyankoru Ujumbo mbera kicho kinengero mukurura eto halumo kane haminwa John haminwa kinengero haminwa ali ule no mukuru muno kireke kwenda igetegeke igikwenda mtu ena experience nya ya ku practice law ukarakarite gitabura ntu mantu ja moja jana experience muno na experience kwe kaume kuongaira gatumba kuoneka shukuru nyoka thoro thomerete gintu ikitumiwenete kinyantu bamo batithomerete gintu ibakara muntu nakara sibitari akithambagia rira ringi nasi gwatuika ati kuna kwi muntu kwenda muntu cindano ukethera muntu ure wandiki kuthambia na mbiririo muntu na cindano kidogo rira ringi akambiria nyoti tantu itenga tukuga kwa aksi babwirite kugitate witangugira kinu ntu bo experience na gukara na daktari bakethithagia mantu kinya ngwa akakwatera ito apprentice kunje nsiri kige tiba apprentice orene tibia nenkanero ikore yotiba ntu bamba kwethira yes no banenkero da kwanza barale okethoro barale anenkero bari nenkero kiu kia youth na sports na digital economy bari nenkero kiu ora yakale economy ikethoro na arali lakini ande jenzi na baba ugire they are formless, they are leaderless, they are tribeless, they are faceless, they are everything less. You see, na ndi kiu kia atumire bagai manga nuntu barali bos kuma mukuru konene that does not justify ke umulaura kwethro ave faceless, tribeless nambi it does not justify kura kunekero because they are saying what they don't want and you know what they don't want by the fact that kwethro president ko mebira batekwenda na ijembi bakwenda bale menya president no edro abanengerete gitikia kiu kia East African Community na asal na AG no orea they are nameless. No, they are nameless. They are formless. They are niño te menyedro ibanenke. Baringina kiu kia CSO sport na mbinambi kiriba bwira muno. Kiringa babwira mama yako ringithro ishere. Kinawe na mbecha. Makosa jana jenzi baadhirie bakusukuma mukuru konene our president na igwo ana bakuru bantindika no mwankai mbathikirie na mbigora bakuga na nukona na ciumite muno bathikiria lakini riria bambiririo mwira they are leaderless, they are tribeless, they are fearless irio batwikire nukuona ngiri ina twanana ichikachika ikaringa muru ku ikagireka yagireka mburu itagwa twana na ngiri wingi wena chiga tigwikirira mburu iriku ikiuga igimuka mburu ni giterata ni thirire no kuona na ndikinya jenzi bo baratwikire ngiri egutira muru baraina na bopio andai kaba kore mburu jenzi ikiza kugimuka ija kuona ndinitire neje tari kinyanya kinye ntari kinyanya mburu chiathirire
Bruce yathirire no kuona ara ba muskumire konene no babwirite kuga as the irreducible minimum na juke Gen Z ona ara karite thro ibaire banenkero out of 22 slots banenkero Gen Z baire na bakauga turenda ministries nezi utute bathikiria kethro ODM ne gwitia kanenkero inya utute bathikiria lakini nande nawe bambiririe kuga formless iketumi experience counts nonto Gen Z kethro bare na experience bare menya atiri ibare menya twatindika muntu uyu tukamutindika mwankana tucoka twarikio mukinyau twitembi the next level nonto Gen Z ntukwira batonyere parliament niwe abwirite kwithirwa iri ntuko yawe mwisho maandamano kuma hau nande bagatura iria vitisho bwana go tuthithirio ona tukathithio ora twathithirie ntariki ile 25 June twije mbunge tutanguka nayo mwarika ora bathithitie kuga ko bathikirie nande bakarire street ine thirikari yambirio bachwira ndawa na wanasiasa bangi bambirio batumira nguni ikabaia ikabaura mwanka beja kumenya Gen Z ko ibokera nguni wamba bora boingia na ambi batiumira mwanka beja nande beta thirikari kibathoma ikibachujaira ndawa nande ijeka ndawa yao yagitire atia yonekere nande bari umira orera bakara bebe tunakuja tariki 8 mweri wa 8 tuterete kuona strategy yao niri na nande nonto nabo ndakaira nguni itumagwa bikibiki na itumagwa no atongeria baba gisiasa cieja ciaringa Gen Z mugomba ijere ciatunywa thimu iria bakojukia cio bakagwatwa ni ugwa nonto bamwe cool kids ne ana baitonga fujo eu batimenyeretie kinya korwa batizi batekanira njota bebije jabwe no kuona etiraria njota tuzamurane kana tukahinga cukuru nawe kana bucetha mucetho jo inkinyanga no ko bare nya batije fujo imbi no ete ara karumana mono na kanywa kana na mitandaone lakini wamwira kumanka obyo ringe muntu atimenye kunja gwate muntu atungo kana ruaringa gwate kana tekeringa gwate kuna nde anto bare bakirire fujo era na thirikari eja kumenya anga mwanki jojo wa Gen Z jori ogwa na fujo mangul nande no kuona ibakarire mono thirikari abathoma that is where experience counts nande niyo Gen Z babu no kuona ntukwere mwisho ya mbunge bukauga kuma riu nande tutikwenda mantu jambio kairi turenda ituthikirwe kana we occupy nande state house bwakiro bwakarabukira thirikari turenda bwana go tuthithiria tukeja kairi bakaro bas kuma thirikari je miaka iu itigere thatu kethirwa bakwenda kwatha nthiguru iji ira ici nontu bena wingi bajukie kura kwa wingi lakini menya thirikari ni kumenya Gen Z ona kura kwa wingi yombo bakarwa ko gitumi ubata ko ibande nande bitete kureka igo mbuga muntu last year batwano kibande kyawe kethirwa gikiza kiuge kinya 2027 nte baba ingi bena ibande te baba ingi bena kura no kuona nande thirikari abakarire au yabathoma mono lakini rimwe experience matters nundu kethirwa bari na experience bari ndimenya rine igitare kwebera nande rine igitare ochunjia rutwiro tukauma street ine mbere batuthoma mono bamenya ina tubombera tugeta riu twakara twibera bwale gothithio na tunakuja bwale gothithio uyu tunakuja bukaingirwa nonto tutubukira no tukumenya kudira babu nonto butabaere kanya babuthoma bokongana na inde ndo kwera thirikari areri yabathomere niji ureyumba uthiria mantu jao jonde no kuona na kinyanto bongo kinya Gen Z mo ciambiria kugwatwa ni ugwane ntu bafujo ira nambi bacoka bange bambiria kugwatwa imunoga nontu butekara bukithithagio ntu mwantu batekunoga nontu maandamano jara jantu kwire parliament uri antu bumite kuraja bakeja bakeja nyamaguru nora wone bakiana okoro bakiana amaguru begite jam njirene uti maandamano jange jaingi yantu ara kuwira ne bwirite kwithirwa iri climax iri finals ikeja kwithirwa iba tumirite bari tactful lakini atuge nande the most gekire tugicoka nande kire mawaziri marieto janto bara batari mono ja gukuchiria metho mono na jara ja kwarirwa mono ijanto kwa ODM nontu kwina chairman wa ODM
John Mbadi na Thuri Waziri kwina deputy party leader bo bairi Cliff Oparanya na Ali Hassan Joho kwina kinya the leader of minority na kiama kiria kinene rutere rurwo minority ODM tawe Opiyo Wandayi kuri bona nyanya kwa Opiyo Wandayi gwitite kuringwa kura kaire ja gukorokwa kiama kia mbuga no tuthikirie nuntu kiama kia ODM gitongeretwe Raila Odinga bariuga ti kiama kinenkanirite marietwa ni antu babangite gwita ngugi na thirikari nyethuri barare atongeria wa kiama na kiama gikubarekeria kwabo bakendelea kwa minority bakareo na upinzani lakini bantu bao bete gwita ngugi thirikari-ini President William Ruto no aruga barita harambio barita batarite antu bau kenda betaitira antu bonde thirikari-ini Deputy President no Rigathi Gachagua aliuga warakarithithia Mount Kenya na kuona tikio kiraura koguo na ng'aniria ati na thina Kalonzo no aliuga murume butumba kunenkanira antu benu betonya thirikari-ini na butwira turi upinzani-ini kinya antu bamoja ba Jeremiah Kioni na ba Eugene Wamalwa ibambirite kuga ODM babu buti upinzani na bwirutere rwa thirikari na boga mutongeria wao bari upinzani Kalonzo Musyoka